kan omna kan chuasan to do na Guwahati chu kan ngai do ne me ma sirong bo kan ngai ma se Guwahati hi kan ngai le zual vi ka ti hianin mizo guest house nom tak mai chu kan chuasan do na chuanin tuna hian ta ruk le chan ve airport lampanin kan tla na heta sei to ang khanin Shillong guest house nei tu te hianin VT te hian motor haya tu ten nei feka tuna an motor mangin airport lampo kan pan do kan ani Guwahati kan room chu kan vangai don bye 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 also go back Hola Mizo guest house bye bye kan kala tu motor driver atang hian a fu khop mai amai kala chuang le meng ten airport lampanin kan kal le don chi vai nu ho kong zo National Highway 17. Continue on Chaigaon, Guwahati Road for 9 kilometers. Yes, thank you. Ticket check होता है Guwahati Airport. Kan check in the trap kan lakasin hey thalak pui tu te kan nei ni hi check in zo chia bai pi lo hela a tara mu hil ko lo har chia ale lo chhuak pu me hi security kan lut lang chia no pang in thila nei a local pool ve lang e ai zo lampani karon chotre to kan la han boy thi ne airport a po hetil kan ei re te chil ti bok lau re he kan om ranga thank you 24D 24C 24D 24 hey rồi tên này cần lâu lắng lẽ hay cần sống nữa lớn sẵn sẽ biết lắm em quay ra từ đây lắm biết lắm chúng nó này mới thay hắn lên đó bây tên nó mới thì em đó là bây giờ yes yes you like this better Come on, oh, I'll hold this one. Thank you so much. Come on, Kappa, come on, Kappa. Kappa, come on. God, I don't want to go on holiday. Bye. Here I saw karon do don si. Kanin pa hole ta nu mai hay le. Kan mo hi lo re reng re lo le to ka. Hey petian zara him begin leng pi airport chu karon lu le ta kan video series hi no min ti chuan
he channel hi lo subscribe don nia video dang te kan la ti chuak ze lang hele kan motor chu kan hmule ta uai ni te hin fel khop maya ti hian motor hi min lo da saka helai zin du le motor helai da din om chuan lo da zel ula lo khop mai